omukoro gwo kwigurira irwaro rya Kasambya Health Center ya kashatu gwebembirwe RDC wa Kyenjojo Julia na Esiga kandi asimire government ahabwe entebekanisa zo kutungura emiturire y'abantu. Oye tukwenda kumusima kiki ayebale kubanza kutuwesigira omwana waitu Dr. Mwebesa tineko kandi ayebale kutatwewa nk'abantu bakyenjojo nk'abantu bavugaki ogwo yahanandiriza abashaho b'irwariro okora emirimo yabo mu miringo y'ekikugu. You're becoming the new face of Kasambya Health Center III. Ito tujja kwijaga tugende. But here, you're the face of this whole facility. So we want to congratulate ourselves at the district and congratulate Bugak sub-county for having a new facility. You had Nyamabuga, but Nyamabuga was taken by the town council. Now you have got another one. I think you are happy. Kuru w'abakozi ahabwa Kyenjojo Asman Masereka na wabira ryaha mukoro gukanda shabera kacika katirweho kurebuza emirimo y'irwariro obutarugahamuramwa. Please don't perform the functions of the in-charge and don't perform the functions of staff. Mukuru w'entebe ya kashata ahabwe gombora ya Bugaki ahirwariro ryombecirwe ashabire government okora imihanda chwera abaturo kwika hirwariro batarukuteganisibwa. Urugudo kuruga muhangi kayimera kuka Kasamba deni urugudo Nyangetagera Kasamba Kasunga kakubeze ngudo zikorwa ni kisarwe cya Muchwamba irwaro ndija kuponyera muno abantu Okwombeka kwenda basobora kukoraki kuleka omuganda makora bebembezi ba district ya Rwampara batongwiza umurimo Okwombeka Kasambya Health Center ya kabiri hamwe no kugitungura kuzaharurengo rwa Health Center ya kashatu umugombora yandije mu district ya Rwampara. Project ejiyona ingana miliyoni 9 yameze mushore yo mu runana n'izindi kandi ineona miliyoni 9 ezebiru kwetengwa nk'ebitanda kuzo mu irwaro. Nikimanyisa ngo hati nibeja kuba tuine outpatients ward, tuine ward y'abakoraguza bakataha, tuine ward y'ebitanda eriko basa kwa admittinga, nibeja kutongera abashaho, nibeja kutuhereza real doctor na ba nurses, nibeja kuba neza arisa, neza kutunga na maternity ward, neza kubamo a proper running health center kandi kwata hamagara gona agabantu no kukira munonga abacyara kandi twose tugira buzu ebintu shanga mu project quantities na pricing na ratios bazikozesa kubi konkeki itwenga members of parliament ntujaguma twine oversight responsibility our management team resident engineer abarho ku district ku project ejo bagikoraje. Abaturani bagira ngo kutungura irwariro nikija kubahwera okucendezo kutambura engendo ningwa barukuronda obuhereza bw'ebyamagara. So tukashanga kibara abantu bari kubonabona bari kutambura distance ndingwa kuruga owabo kuikankahe kuika ayiwale bagira ngo bwerezo buriyo bukaburi cyo takubasa kugasha munonga bagira ngo twakore iki twasa kutuyamba nana kwa twasha mukaga ningashazingahi nyowe manyanga igwariro burya mukuru w'entebe ya katana bwa district ya Rwampara simira bebembezi batahibe kandi ayorekero kushemerwa ahabo kugira ngo abantu ba Rwampara baza kono kutambura engendo ningwa barukuronda obuhereza bw'ebyamagara. Service delivery mukatwaka uruhuru mutukora abantu tubakora so project eji kuija neisha abwa service delivery the government bringing a project then the project in district council yashitama ya appropriatinga sente zaija twakora project eji. Okwombeka irwariro nukuza kumaraho miliyoni 8 kandi nukuza kumara mezi mushanju gonka kandi contractor na Metabana Enterprises. Gasha kwa Daniel Bingana na Anata Tukunda.